Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takio puntina karai ngadi goa. Iya dende, iya tojin ni daing bunting, bunting saloan ni tayang, saloan minasai. Di minasai ki sunggu daing bunting, ni tinjaki ki matene, ki masunggu, ki matene tojin lalo. Nampak ki rujung bori daing bunting, riapa para sanganta, na nikela kelai guru, nikela inta sunggu di kesilangan. Nampak ki pole rujung kita daing bunting, riapa sila silata, na nikela kelai imang. Sama Pak Aan nanti terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra. Aku tidur di bawah jendela, mati aku tahu aku sedang berkejap. Lah aku sih kabar dulu ngapain tak? Tabe, Daengku. Sebelum kita lanjut, alangkah indahnya bila di-subscribe dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesilangan, ditimbang mata bulang, pakali mata bintoy, natako pumisal ng mga baw gawarino, na natapasi dalima para lakenta. Nanikarang nga makinaon taper sunduseng, palungang istibrake, nakikini kalabiranta, ropon tuliluseranta, andro anata, naroko pakeang, natamumpa belo-belo, sanrapan bidadari. Sangkuntun sanrapan makialo, nateko kang ujung bulang, sitinriang pole wari-wari, kapapasampole manuntunga, banyi na nakana pamaita, kone suruga maale, yato pamaita, naitungan nawanta, bunti ng tamak nakit may ribalat na matuanta, matuan tuna iparak ka mase-mase, bunting tabunting tamaasen nakit may. Satu, dua, tiga. Andi Tendrinda dan Bapak sama Pak Aan nanti terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra ke depan. Terima kasih, selamat datang Ibu India. Ini silakan masuk Bu. Terima kasih. Mana Amin?
Hehehe.